Kigomano kia mangavana negitete na mbere juri mwaka jwa 12 jwa thirikari chia makaunti gwa kagita ka konthe thirikari chia matura ni chia mukirite tirilioni 3 na milioni magana jairi iria ibatere kwithirwa ikinyirite akenya maturene. Muthenya jwa narua ngavana Mutuma nekire kirore watho bwa utumiri bwa kigina kia mwaka jwa 2025-2026 nyuma ya mbunge kumukurukiria bajeti yawe ya mbere kumare kujukio tongeria. Kaunti ya Meru kuma 2013 ni amukirite mabilioni ya kwe 101 na ithano na yo Tharaka Nithi ya mukirite ya kwe bilioni 40 kagitene gaka kwa miaka 12 ya thirikari chia makaunti. Ni kumania na untobo ni kyo tukubwa na rua tugukuria kwethirwa ni gukenera ngugi iria iritetwe ni kaunti ya kuma 2013 thirikari cha makaunti ire kwambiria ni gukenera ngugi iria iriti kaunti ni ya kuma thirikari cha makaunti irambiria 2013. Araniria na bautu gukurukira namba yetu ya SMS itina mari ni 23578 23578 kana kirimitandao yetu yo kinyaniria tayo Facebook niyo Weru TV. Amona antitiria nkureterete ni nangwataniro twenio neo yatuma twakinya narua. Ngavana Mutuma gwikira kirore ugaibwa kigina. Chukuru chia Tharaka kwirigirwa kwinira Rais Alhamisi ezete nyuma ya kumbana kirima chindano ja ndwimbo. Dr. Julius Mbizewe gutariria obatu bwa kuandika wakili wa thirikari akiuga bakathingata aritingugi bakaraja bare batachokia mathagaja thirikari. Kiri mutukanio jwa nteto otuku bwana Arua tukamurika wirane bwa Rais Ruto kiri Harambee Stars ndionga ya Gachagua Amerika na Zangi. Mona niliotwa mathithio ni Maureen Kirimi na ningetwa Maureen Kinyana nteto chieto chiriambiria thaiji. Ngavana Mutuma ntwithinkia ntukwea narua nekirite kirore budget ya 2025-2026 iria yakurukirwe ni mbunge kiumia kithiru. Akiaria ntwithinkia na ugite thirikari yawe igatigira iguchokanira kwa weti na mbere akiuga Mumeru nethirite agitigwa nyuma kwa miaka 2 iria Meru ethiritwe iri na nkuchanio chotongeria. Augite bakarumira urimi barabara ugima na kinyando angingi chia gitumi gutigira Ameru ne bagukenera rera ria thirikari yawe. Antone ambunge speaker Bundi ne aithiritwe agikenera bonene ngwataniro gatigati kao na obisi ya ngavana akiuga ne bagwitaniria ngugi bobwega. Muthuri Muriuki ne agutwambiria. Muthenya narua ngavana Meru Reverend Mutuma ntwithinkia no mbite kuthwa gikira kirore kiri budget ya Meru mwaka wa 2025 2026. Piga makofi. Ire wito ntububu bumbikene nondo bathira yonekene katika thirikari ya county na county assembly ya Meru. Na itukwenda gucokeria mbere mwathani nkatho nontu bakutwa ngwataniro na thirira twinio cokeria assembly yetu nkatho sana itongeretwe ni speaker wetu bwana Ayub Bundi na ngwataniro twinio neo yatuma twakinya narua aratwekira kirore budget ya mwaka yu na budget te madhabu aki ni mibango ya maendeleo ya twinio na era tubureterete na umaturene. Kulingana Gavana Mutuma augite nandi ena witikio budget nandi nekirikire manthura jonthe jakwendekana kimukario Meru. When we are united, when we are join this peace, we know things are going to happen and we are coming kuleta maendeleo mashinani na watu wa Meru wataona tofauti ya uongozi ambao
viongozi wakiwa wameshirikiana, utofauti na wakati kukiwa na shinda zile ambazo tumekuwa nazo kama county. Kile kikaro giki speaker mbunge ya Meru no Ayubu Bundi no kaiku kinywa kina kunganira kwawe ni kuna budget iji ikithwa gikira kirore yote za tuna budget yetu ya mwaka 2025-2026 na budget ndongi muno nonto utio ngabana influence ya budget iji utio members ba assembly influence ya budget iji budget ya kariri ndiguru irotero ngabana na rotero assembly na betikaniria into kumba kuthithwa kateja mwananchi wetu Meru na mbuge tu na mbeasha kuithia kuma barabara kile budget yeje mbeasha kungana tu na mbeasha cia kwana betu basari chetu kenda bomba kuthoma bwega Ayubu Nandi akira ngavana wa Meru ukaja kuthwa kwa kenda budget yeje kuthwa gichenchwa nikenda gutania kiroto kawe mbunge ya Meru ikethwe mustari wa mbere kugwata mbaru ntobubu mbere citizens the governor that party assembly na ndio kinya mwisho ngo hand over the documents na ndio na ministers baku na pieces baku na department yaku kenda bomba kwa ensure that budget hiji egitira wananchi ngogere batiro baitira na governor kwire in case you feel that no kunida supplementary budget either ikyo kuona gitiere kene then we free kureta supplementary budget kenda tukwaranira budget yu yetanya na uria antu Meru bakwenda Muthuri Muriuki Woro TV mutiri wa Kangangi ngekuririkania rwarire turwa ntuku ya narwa turi kuria ni gukenera ngugiria eriti county ya kuma thirikari cia makaunti irambiria 2013 ni gukenera ngugi iria eriti county ya kuma thirikari cia makaunti irambiria 2013 araniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 namba itina mari kinyani ni kana kiri mitandao yetu ya ukinyaniria ta Facebook page yetu aneo Weru TV. Tugetegera rugono rungi ni ati chukuru ya primary ya Kamatungu ni mocha chukuru iria igetaga rune ya Rais Aramisi ezete nyuma ya kuthara kirimatindano za music festivals akiaria mwarimu murungamiri chukuru eze niwe Kiruge Julius ni arombete achiari kugwata mbaru anabao kiriye wabiria bathari metwe ni murungu na byo ni ontubie wabibi no bitweke kaumo kamugate jwaojwa ontuko kirentuko chiezete chukuru eze hitindete kiri rwimbo rwa kiontwere ruria bainete na ruthiomi rwa kitharaka Paul Kabithe na riungirite chukuru neje na atutumira riboti eje Arito bachukuru ya Kamatungu primary wadini ya Marimanti Tutuika njuru kiri mashindano ma nationals manyimbo mara marendere county ni Muturi ya Meru Ito baraindi batinda kuibanga nino ntubo wa mambura magala na iti mara wana momakalithiro antere wino cia Meru bwakaga twindivaitwa kuthigara imthe turi na preparation ya kuibanga kuona kira gintu gisawa manyuge mario koro irio drum irio na interview bya bikongokite manyuge na mbio tugiakanagia rangi miti tugiaka rangi kuona at least tutiena any doubt like tukaigwa twibangite bwega kuthi kwinagara na to anticipate tuina bwega tukathikinya ushinda East Africa. Mwarimu munene wa cukuru ino bwana Julius Kirugi na oratira omba kwitha nkena ciake nontu boshindi bobo bire kudu excellency and out of that talent out of that our item that is 276 Kitharaka Fuko song did the best na yathurwa watwika tukathi go participate the Gara nights on Wednesday tariki 13. So our children are back in school. We are preparing. Nikenda tona we shall do well. Na tumba kudi to the city, to the state house concert, which will fall Friday kana Saturday. Mbitwa ya Kirugi kiri aciari mwana arimo itukwira aciari betu na region ino yetu Tharaka na Eastern region, we are going to present them perfectly. We shall do our best that we will sell our name well in the Gara night.
na them aribo they nurture them, they mwankabone at least these children in their talent it can turn to be an economic way of earning living. Kana ya uchikulia talent right away from the grassroots where we had mwanka up to where we had and abetu batumba kuibena that economic power. Na talent itwagiriwe sobera ko I'm calling the parent and the teachers, please katukurie talent tiana abetu nikenda in the future bomba kutuika no ban they are living in them. Kamatungo kegwa bari bamwe ba ikundi 36 gaki nthiguruni biraha birombire kuthurwa kuthikala nae na baumagara ikundi bingi bika bikathurwa kuthikunira rais kuru yake na gupa gazindane na ikundi bingi kiri macindano ma East Africa kumachukuru ni Kamatungo nkiripotera Waru TV Mbita Paul kabithe. MC wa Muthara Aurelio Murangiri ni acokeretie akari baria bakuregana na itagaria riawe ria gwaka nyomba ya gwika kuo ni omochari ntere cia Muthara cibitari ni ya Muthara level 4 augite yerekeria riri ni kenda kunyia ngendo indaja iri akari bethirite bakigita kugira mere kagitaga kunogokia endwa bao akiuga kinya ni njirenge ya gukuria cibitari u na njira ya kumiongera motungata. John Thiga katumenyithie. MC wa Muthara no Aurelio Murangiri kiramana ne bumirite kumeneria antu bake bagiciaca baraba kuga ati mochari rathiete na mbere na gwaka cibitari ni ya Muthara level 4 ikenda antu bagakuba ingi kiri wondi yake na aroreria kuga na kurigora bunene ibaraba kuruta miario teno no nturira murungu enda gwita muntu no are kuyaga agarigara antu abakuruta miario teno inakuba kumania ne no ntu moroto wake tuyu bari nau muchari tu akara Muthara na inkuibwa kuya siasa bamwe barita bakiwa Murangiri ari akamuchari antu bakua ende twitikia baba kuya ai muchari twire Muthara kana kwe wate kugitwe turia twakwa ntuko ya etatea ndera mwathani ya etatea atwenda lakini tutumbo tura muchari cibitari arete na muchari no ndo itukua yakwa antu bakua mbere pio buare twina maternity ye Muthara muchiari yake awita kwa kaerwa mwana kuo mwana akua mwana oraka akamata wa box na leso akamata aketa kuthikwa tukiaweta muntu akwira muchari akwira araura wondi neno ntu twina wodi cia rume ne kuru Muthara ara na kwanza cia rume ni onkande ne nyambene onde Muthara ni onkai na wodi cia rume ukiaweta muntu aachwo mwachi akwira kuo rimomba guria mathaa 24 kana 48 mbere ikwo meathene buti ungwana tutemeage 1940 na 30 taitu in the 21st century tubati kwithira mantu yayo onde tukibwithakia so muchari actually ria kwe kuyura bira tweterete ake governor ake ya twamwikaura ndene ya mucharira tuwaka kenda inyayo atutethio mikwip kenda murungu embere tukinya itara kura etweka mucharira antu betu bateweta kwirwa miathene bateweta gwikwa muntu akwira githira imuchia kana na muntu akwira atweka miathene kana mutindo kuringanira na Murangiri ariuga moroto wake wa kamochari no ntere inu cha cibitari ya Muthara level 4 igutigira antu ibakunyirwa ngarama baraba gutiwa nendo bao no tukagita kainge muntu agetwa ntere inu ariwa wonkuthi na kamuthanga ino akura mochari na antu bakuthi ngarama inene na kwa gwende gitumi wa kamochari no ikunyiria antu bakuma ntere ino ngarama ira bakuthikire kuthikando bao so tote wa kamochari genda antu bakua katugwenda kunia ngarama inya cia mathiko no ntu kuma wita meathene kana kuma wita mutindo hasire ya nkurukia 10,000 tugia gwithira twina muchari ara hasto tu kuria 2,000 kana 3 tukunieria muchiyo nyangarama kana natia lakini siasa cia wikirwa muchari anga kya kwa genda antu bakua ya uyarekwe Murangiri atena inyenye kurangi ki reporter ntho cia Weru kuma ntere cia Muthara tigane East Mbita wa John Thiga. Murungamiri wa Ritingugi obisine bwa gavana Dr. Julius Mbizewe ni atariritie bata ya kaunti kuandika wakili wayo akiuga bobo bugatetheria kunyia magamba kotini na kinya kugita mbecha iria cietaga kuria mawakili kiumbe. Augite wakili ojo wa kaunti Nkuruki agatetheria guchokia mathagaja kaunti zarazenjarene cia Aritingugi bare bari thirikarine au kabere ende ni baumaru kire muthuri muri ukio ringi katumenyithie.
Mutongeria wandiko obisine bwa ngavana nwe Dr. Julius Mbijiwe akwitana nditwara ngavana Meru Reverend Isaac Mutuma Ntoithinkia kwithwa akithura atoni general wa county nitwari riega riari atigira magamba jaria jachumbura county ya Meru jakwithwa jakinyia buru na ndi aratwitirite ni uria county ni kwithwa gitumira mbeca nyingi muno kiri magamba jamwe yete by proxy kana yanjira ite kwereka na ni moving forward kwirigira ndi county attorney akomba kwithira akiareria mantu ya magamba jamwe ume courtin just settle or merita out of court settlement kenda janyiria county ngogi nkera nabo barabombete kwithira na magamba jate genuine against the county no una bo bakathinga tonya bo bombe kuria ngarama kiri county arabe kirite magamba jate authentic kana jatina no jatirunga mige sheria anywhere amna bubu etho akiuga ati akethwo na kanyaga kega kautigira kinya na kuthingatira into bya county Meru bila bikurikana ibijokitwe for one reason or another na wananchi bo twira na mba kwithira ngari cia county ya pakiro gwatuika wono njukirie ngari ya county turo pakite now ndenda kube on notice ibachokie ngari ibachokie into bya county mbere sheria bathingatau beta kuria nontu egintu gya county government kagigacoka thirikari ne inya gwatuika ingari gwithite kuthithwa gwatuika gakari twa spare part igakare county ne ikathirikari inya gwatuika ni computer eyukari kuthuka ya gurwe nginjeru nkuru ne thirikari monkarire kathithiro gisheria ireta kwa disposal yumba kwithire kien amna bubu Mbijiwe akagwa muroto jwa thirikari ni gutigira riba kuthira mirandi ire ambiti thirikari ucio kanyuma na kinya gutigira mono mantu jogendi jakwithwa jakibua yethira ikirite mirandi kipawa mbere ya agriculture gukiria kilimo nontu ningi kyo gitugwatire turi antu ba Meru kwita kuthithia njira na arachiombete kwithira ikenyanga igitara ya mbura kana arasumba kuthitathi twe kabere ara tumirite tukirite mbeca nyingi kiri mantu ya ruji nontu ruji ni changamoto ndene ya Meru County na of course kwenda kuri emphasize ara kwina kithima KNG nyaga tugakisha nako antu baraba kunywa ruji thumba kugate kithima kigita engineer administration ye ategia tikirwa pana aika equipped as long as kwina ruji ru antu bombe kwithira bagitumira muthuri Murioki Weru TV mutiriro kangangi Uria wari minista wa roje kagita ka thirikari ya Kiraito Meshek Mutuma ni ateterete mwerekera jwa ngavana Mutuma kugwata mbaru Rais Ruto aria ngavana Ojo ethirite akigika moroto jwa tutam. Meshek augite kuri na bata ngavana Ojo kugwata thirikari mbaru kenda Meru yomba guketha matunda ja witi na mbere akiuria Meru kumwakanya na kumugwata mbaru kenda omba gukubia maendeleo. Dennis Mugendi niwe uri na ripoti ije. Borendo mbera tuwe Ruto itutam kana one term tutam ibana bakuwa Ruto itutam nondo bwangwera tukuona ndene Kenya itagaira ngavana Mutuma Ntoithinkia gwita kiringara ndebera Rais Ruto na kuga itutam ritite na mbere kuyukuna njira mwanya are bamwe bonekie ne bakimumeneria Mheshimiwa Ngavana timu wewe retwe kariara Sawa sawa. Nandi uria ari minister ogima na kinya waruje thirikari ni ngavana Kiraito tawe Meshek Mutuma na muteterete bone na kwira akari bamwe kanya tonto gukara kiri Rais Ruto ngavana Mutuma na kureta witi na mbere county ne iji nchobike katho nyingi muno kiri ngavana wetu His Excellency Mutuma Ntoithinkia nonto kaita kai kari obisine itonete development nyingi muno kankoenda kuwa ora wina mandate ya into beyond the thirikari ni President Ruto na bila tokwenda batu ndene Meru tetuma tokwenda tui Meru tuenda maendeleo so Mutuma kama thirikari otike tukona miako yonde iketiarite so rankoria Mutuma nendele kuritangwe amwe na thirikari nendele kuritangwe amwe na President Ruto nikenda tukomba kuona benefits irasi kobana president no totoma ko otike tokona so itokuria our members of parliament bonde na ngavana wetu iba sticking government no totakinyitira siasa tokinya 2027 tokora ni atiri nimbi to benefit from that president kwetho ko ibetrona then to amuchokia ringi lakini kwethra
tubio turona then tutimucokia mwena jaria kwathira ngavana Mutuma na aretete ni gukiria cibitari ya Meru Referral, stadium ya mawe gakwa, mathoko ni jagwakwa na mauntu jangi ja maingi na bukuri na gitumi kiawe gia kugwatwa mbaru akigana Rais Ruto. Urankwira antu bonthe ba Meru bakameneria awangavana nontu bagwita kithirikari nete kuo nontu netite because of our purpose etite kuo nikenda tukona kantu ndene ya thirikari ya Ruto nontu aria kuchiga kithirikari kama twateita na hotibio tukona so ngavana nendele kuria kithirikari na tayari tukuona benefits. Dennis Mugendi, Weru TV, mucini o Maua, kaunti ya Meru. Kirerwa rero turantuko ya narua turikuria ni gukenera ngugi iria eritetwe ni kaunti ya kuma thirikari chama kaunti irambiria 2013 ni gukenera ngugi iria eriti kaunti ni ya kuma thirikari chama kaunti irambiria 2013 na ngitegera kiri SMS chiaku akwewo kuga Weru TV vipi kulingana na kazi ile yote wamefanya. Hatuna furaha kamwe kwa sababu nyingi kama zilifanywa ni za kuchemsha. Ni Kirimi Beckman kutoka Iko Massive kuenguni wa kuga hello kiki, kazi ni nyingi zenye zimefanywa na county huku mashinani. Tuko na dispensaries, maji ya boreholes na barabara za mashinani zimetengenezwa. Ni nyota kubwa Kumandherone market. Kuenguni wa kuga Weru TV vipi kulingana na kazi ambazo zimefanywa, sisi tunafurahia. Weru TV Benson tuti nkugwa tantumiria ku Benson kuengweni wa kuga gavana wa Meru ka kiume usizubaishwe na wale wa kutoka serikali kuu, tuko nyuma yako vilivyo kubai maingi ujo aretwa Antubei ya Meru akuongo kuga noe igembe na the location hakuna barabara na Isaia serikali ya county haijatusaidia hata kidogo. 2013 hiyo wakati wote maendeleo ni kidogo sana. Nkaguchokeria nkatho chaku ni untuba gwita nambere na kwaraniria na bautwe kiri namba yetu ya SMS neo 23578 ngakwira wite na kwaranira na bautu kinyakire mitandao yetu ya ukinyaniria tandene ya Facebook page yetu ni Weru TV. Ugeta kuraja ni tuchokerete na ngono mwanya taburia Rais William Ruto ethiritwe agikira team ya Harambee Stars wirane bwa 2.5 million wona bachinda Zambia ntuko ya Jumapili jene 2.5 billion o mtumo muchethi umwe amona kinyasi ezmoga nawe kwithirwa agitariria buria kethirwa agitariria ombani bwawe buria bugatetheria mono kiri utongeria bwa Rais William Ruto amona kinya ndiunga ya Amerika ya Rigathi Gachagua. Kionyo majanine Kibiritia Kwachine Kadheri Mpokene Ndarene Marigone Mwankadharaka Dengone Kunde no Weru FM. Kamboni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwethie kugwethia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwete kuma magana jana na 70 mwanka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda beshe shia kushorire goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni okuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati erere kithoka ntirene ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top.
nureketie kuthoma secondary na nuguchwa kanya ga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic iri skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cia nguru na iri Meru County na marija Nthiburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iboruguri kiri courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Hotel, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongirwa business yetu main campus barabara ne Amero gweta na nyuke ne area kwina showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719 347 059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuena jua mbishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikueta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Kama ungekuwa strict kwa watoto wako, Fifi will not be in this situation. So na wewe ndo the best person kabisa kumguide. Ama nisonge kando muendelee kuwana kama wajinga. I gave you one job Steve. No stupid. He doesn't want to be around Jackie Matibia. I'm priceless, trust me. I don't have to tell you, like, you have to treat me like a boss. First ever civilian OCS. Yes, I want to agonize. Mbona police station inuka banki? Kuna kijeko pale kile, hiyo family iko Mombasa. Twende tusababishe. Wale atutoki bila kaingana ketu clean haraka upesi. Ni afande amesema tusimame. I think alikuwa ametumisi. Hamko msalimia leo? Afande salamu. Si ungesema tu apokea salamu. Hello. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Ngichokera na nteto nkuruki nchamba cha Harambee Stars na ndichina gintu kya gukenera na bubone nyuma yabo gutirimana na Rais Ruto nyuma yabo gutaguta Morocco nguru imwe kwa Kibugu. Rais ni abekirite wirane bwa milioni 2.5 omuchethi kethira bagachinda Zambia kirenkindano iria ibangiri ntuku ya Jumapili. Kongena kumutongere wa kiama kya DCP Rigathi Gachagua no etithite na mbere njunga ya wenthi kurune ya Amerika na we Minister wa Roji
Waroje Eric Mugana ugete gwikinya 2027 agatariria jaria agitete kirirwangirwa rote gutetheria kuringira Rais Ruto ndebe kiri guchwa kibindi kia bieri nendhuranirite riboti eje. Captain. Achethi ba timu ya mubira Kenya ya Harambee Stars nandi bakongera muko milioni 2.5 omwe wao bachinda timu ya Zambia Jumapili eje. Bone werane bonge bekiretwe ni Rais Ruto ndere agotirimene nabo amona biye wabinge biri akabanenkira. Coming Sunday is either we win or they lose. We trust your acumen. We trust your professionalism, we trust your confidence, and we know you're going to make us proud. Thank you very much, McCarthy, for what you're doing for our team. Sunday, tukishinda hivi, kila mtu 2.5 million. Tukishinda quotas, sindio? Sasa juu ya 1 million, juu ya 1 million nitaongeza ile mumeomba. Si mmesema mnataka affordable house? Yes. Mko hapo kwa affordable house ama mko malingine? Ageta na mbere na njongewe USA na ugete Raila Odinga ne atumirite bobo ya Kenya bandurijo ingi. Cousin movement is the greatest thing to have ever happened in Kenya. Because our cousins have been misused by Raila for a long time. Long time. Every election cycle, he has been mobilizing my cousins. From the Mlembe Nation, from the Kamba Nation, from the Luya Nation, from the Kisii Nation, from the Mijikenda Nation, from the Taita Nation, and mobilizing all those cousins and cheating them that he's taking them to Canaan. And because people have Canaan, my cousins fell for it for many years. The minute he gets there, he doesn't intend to be president. He has no such intention. He's not interested. He likes power, but with no responsibility. He doesn't want to take responsibility. So he creates problems. He is invited into government and starts eating. And that is why like now he is quiet. Because he's a very good observer of good manners. When you are on the table eating, you don't talk. Kongena ku Minister wa Roje Eric Mugane ugete akaumiria witinguge bwawe kere ya Kenya gotirira umbani bwa Rais William Ruto. Mimi sio mwingi wa maneno, lakini tutakapofika mwaka wa 2027 mimi kama waziri wa Kenya wa maji nitakuwa na jukumu la kujibu kwa wana Kenya wote, kuambia ile miradi ninayoendesha. Tunapozungumza leo pale Meru Sewerage, niwaambie hili, nimewapea 293 million ya kukamilisha last mile connectivity Meru town. Mutaona contractor tuko karibu ku advertise, kazi ianze. Na kwa sababu Biblia inasema kila mtu anapopewa nafasi afanye kazi kulingana na uwezo wa nini? Uwezo wake. Mimi 2027 ikifika, oninda ke nturene engineer Eric nke yari ingite bwira skokati garimbi niruko. Minista wa Mainya Opiyo Wandayi augete Kenya netete na mbere bwega gutigira kuri na njira injega cia kuruga mono maturene arite kagita ga kigomano gya kuruguria murandi jwa urugi kuthingatira umenyeri bwarera mubango juria jogwati mbaru ni kanjo ya mangabana rwangi rwa kigena na kinya thirikari ya nthiguru ya Germany. Anthony Kathenya katumenyithie nkuruki. Waziri wa Mainya Opiyo Wandayi leo Uganda ya Kenya nikirete mibango miega kile gutigira kwinogaruruku kiri urugi butheru na bote gutomera into bila bikuthukangia lela mono maturani. You have taken bold strides in transforming lives, protecting our environment and advancing our national development goals.
Akielekele musemano na ndiki bante twa mujio Nairobi kagitaka yarugurire muradu wa meke 5 na ule thirikari nenkanirite pickup na tuk-tuk kira thondeki na indi bamariko mega kirilela kumantere nkura ni jande no mubango logwe twembaru ni kanjo ya magavana ministeri ya kigina nkiamia nenkaniri bosti miarerek amuna thirikari ya Germany. The project that has been funded to the tune of 25.9 million euros has made a tremendous contribution to our goal of universal access to clean cooking by the year 2030. The 5-year project has been firmly aligned with Kenya's broader clean cooking agenda. And it has complemented the government's efforts to promote energy efficiency, reduce dependence on biomass, and accelerate the adoption of cleaner, more sustainable technologies. Waziri wa ndeka daga muradio jo ulogete nwabata muno kiri gutigera kwino urugwi boderu na bote kudukangia lela kiri mubango amendekide mama kwa ngiri jere na milongo ethatu amona gutigera nto matorani nibakunye gutomera mariko makinande. We have the urgent task of reducing the burden of cooking with traditional fuels and inefficient stoves, especially for women and children. We are committed to changing the narrative of clean cooking in Kenya. Kulingana na waziri Opiyo Wandayi mubango wa thirikari ya Kenya Kwanza ni gutigira Kenya bonde nibakwebela urugi gwetu kiranjira inkoro ile jithiri utite na gitio amuna kuthukio gima bwa mwili. Our mission is not only to deliver improved cookstoves, but to expand opportunities for clean cooking through a multi-fuel approach that promotes dignity, health, and hope for all Kenyans. Every time when you listen to the president speak, he speaks about the bottom-up economic transformation agenda. Your businesses are businesses, you have three folds. Number one, you're working on the environment. Whatever you are doing, you're working on the environment. You are reducing our carbon footprint, you are saving our environment. A rural area also with a lot of challenges, and exactly that's there where we need these products. I think these projects, as was said earlier, in the context of bottom-up transformational agenda, are really making a difference. Kuma muji muneno Nairobi, Bita Anthony, Rangi wa Kadenya. Harimi ba majani kumantere chia kathangariri ni ba mukirete moritani kubarita na uria bombekia kutheremia urimi bwao bobone kenda gutigira machiara jamega na baita mainda jama ingi. Rita Mwaniki na riboti eje. Arimi ngiri 2,900 kuma kiganda kia manjani gia kathangarire ni magwatite mathomo ma kwagirithia urimi wao wa manjani niguo makorwe na maketha mengi na uguo magakorwo na umithio makiria. Mathomo mama mavecanitwe ni utongori wa kiganda giki magwatanirite na Rainforest Alliance. Tunyitanite na arimi a Mount Kenya haria turamafundithia mathomo ma gukuria indo makiroraga tiri wao na makiroraga mazingira. Mradi uyu twikirinyaga na twiebu no muthi ni tukite kunyitana na KTDA Foundation hamwe na Board of Directors a factory ino. Mathomo mama wa uguo maukite wariria urimi wa manjani urenda gwikirirwa makiria kuona engi arimi aya mari na migunda minini no ati makenda makorwo na umithio munene makiria ta arimi aria mari na migunda minene. Mbere tukuongera production na mbuge kuongera production ni kindu kina bata muno na quality thini wa factory tondo kithomo gima rathomithwa nikio tukuvota gututethia twi factory ya Kathanga. Ageni arimi ane ndo kithomo gima thomithitwe makavota gwikira migunda yao manyua kana na njira mwanya thumu magekira fertilizer na makavota gukorwo ni maramirima kuringana na uria ngirigaca arenda kuringana na kithomo kira mathomete kana process ya kithomo gikionthe makorete makewirwa kuma kavinda kara mambiririe. Na varia arimi aya mamukirite mathomo mama na njira mbega makavewa marua cia kuonania mari na kithomo kiu na makauria makorwo makithomithwa ringi na ringi niguo mathi na mbere kwagirithia urimi wao. Mugundari twikire manjani fertilizer, twikire manjani thumu, twikire manjani na manjani tumakethe wega na tukethe twire na tumuruni ngetha tuvote kwigira mbia nigetha tuvote kwikira mbia muvukori. Na ngano wega muno ndo wa muzuri
nundu wa guturetere mathomo maria magutuguna kubota kutungata maundu mau mothe ma urimi na meka wega marete kavinda karia kagirire karia migunda yanyivire koguo urimi ucio tuguthii kuthondeka riu ni urimi wa mundu wena kamugunda kanini aongerera ugi ucio wa musuri tukinavota kuongera production. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Kambwi kebienine aria nchamba ngwatiri gikombe kia FA Crystal Palace utuku bwa gukira narua ne batindete nkindano ya Community Shield ria mbere buru nyuma ya gutonya nkindano neu